Maya po sisilimpo kaya katamuan, Miyerkules, ingkapito ng Domingo, ning pamanyubli ng mebyen ng Ginoo. Pakiabetala po king kaya katang banal na misa, para king kapasalamatan, Edgardo Julieta Fernandez, king kayang 50th wedding anniversary, Luisito and Alexandria Gumapelex, Yusuico family, Milagros de Leon, para king kapasalamatan king Aldoning Kiabaitan, Nay Galang, Eduardo Malyari king kayang 60th birthday, Jonard Pelayo, Lara Nicole Ednacot, para king personal kayadwanan, Jody Niedo Miklat, Rosana Reyes, Jimmy and Inday Santo Domingo, Sunny Popoy, Yoli Pineda, Joy Espino and family, Phil Janet Castro and family, Jonard Pelayo, Lara Nicole Ednacot, Arvil and Sheena Coronel, Willie and Jojo Hamoy, Vic and Del David and family, Jeneslyn Reyes, Eleanor Ventura, Bernie Baby Hanson and family, para king ligtas apamaklakbe, Samuel and Doris Aserot, para king malagwang kapaldanan, Ricardo Cruz, Arvil Coronel, Luisito Matawaran, Aileen Shirley and Tony Coronel, William Kapinding, Claire Janelle Purisima, Courtney Maki Paule Villarba, Joan Liwanag Mendoza, Mr. Juanito Paliasigi, Catherine Kayanan, Isabel Maniti,
Glenn Quezon, Emerito Maniago, Charmaine Rabang, Eduardo Manuel and family, Jeric Miranda, Kay Carlos, Romeo Lingag Jr., Diosdado Katahan and family, Paul Wesley Nicolas, Enrique Canlas, Jennifer Canlas, Florian David and family, Esme and Junior Sereneo, Ernesto Dizon, Faz Capis, Andrew Gutamanon Jr., Alan Lacson, at hanggang kakaluguran at kamag-anak ama sakit. Para kingalananggang kapainawan, di kapatagtang niyang unabie, Veronica Ovis, Edelmira Inchonco Castañeda, Lucila Razon, Baby Apollo Kian Mercado, kayang 40th day, Josefa David Ronquillo, Felicidad Avalos, Maria and Ponciano Gomez, Benedict David, Manuel Canal, Father Jason Miranda, Loida Percy Agustin, Rico Torres, Narciso Canlas, Dolores Passion Manalo, Maymay Gonzalez, Martin Angeles, Soledad Placides Go, Carmen Chochico, Alex Resurrection, Father Marius Roque, Father Mar Miranda, Romel Sereneo, Gloria Limpin Manalili, Danilo Matawaran, Angel Razon, Milagros Ramos Razon, Marcelina David, Hernando Angeles, Cesar Abalos, Arlene Calma, Celestina Henson, Chodosia Merto Balogo, Rodolfo Rudy David, Ponce, Engineer Reynaldo Pelayo, Belinda Pelayo, Magdalena Ferrer, Miriam Gonzalez, Democrito Aizon, Emilia Reyes, Ligaya Luzong, Esperanza Datu, Magno M. Francisca Hipolito, Henedina Coronel Maglalang, Father Hermelito Simbulan, Regina Bondo, Cirilio Lloyd Balgan, Rodolfo Rudy Ponce, Elena Bautista, Carlos Serrano, at ding sablang kaladwa king purgatorio. Talakad tamo po'y kantang dalit at pamukulat. Itamu ikeyang balayan, ikaw ang kayang kapastulan, makatipon tamo pasalamat tamo kikilala, kayang kayapan. Kilig yun pa, paninganak, panimbalal ng Espiritu, Amen. ing grasya ni Ginutang Kristo, ing lugod ng Diyos, ing pamakiagom ng banal na Espiritu, yang manatili sana kaya kayo nga. At kaya kaante mo rin. Maya pa sisilim po kayo ko nga. Maya pa sisilim po amo. Ing Ginong Yesus, alog na namo maging tamong metong. Ing kayang makabang panalangin, para yaking kaya katang pamisan metong. That all may be one. Dapat neng kaya may kakasalata mo, kaya katang pamisagsagan. Karang mismong pamilya tamo, karang kapatid tamo, karang bayo tamo, kamag-anak, karang kaya beta kayang pisamban. Karang mismong maging malapit kay katang kakaluguran. Kapataditangan, atin tamong pamagkulang, pota ating pamisagsagan. Dapat maging tasanang kalupan ng Yesus, manalangin para king pamisan metong, at manigobra para king kikatang pamiyabiyabi. Karing panahon mi kulang tamo, mangyatang kapatawaran king Diyos. Hitangan po, Magkumpisal ko king Diyos ang mayupayang tuto, at kaya kayo kapatag, uli may kasala kong bina, king isip, amano, at dapat, at may iluwang kakulangan. Uli nita, ipanibala ko ka Santa Mariang Kaplan ng Birhen,
karing sablang anghel pong santo, at kaya kayo kapatad, inipanalangin niyo po king Diyos sa ginutamo. Ing Diyos sa may payang totoo, pakaluluan nakatamo, kim pangapataw daring kasalanan tamo, idala ng tangan sana, kimbye, alanganga. Amen. Ginoo pakalulu, Ginong pakalulu, Kristo pakalulu, Kristo pakalulu, Ginoo pakalulu. Ginong pakalulu. Manalangin tamo po at ganakantala, ni kayatang intensyon, king misang iti. O Diyos ning pakalulu, pisan metungan me, ingkaya kang Santa Iglesia, king banal Espiritu, banasuy wanda ka, king mawilog ming puso, at makapagobra kayang mebeyabe, kambening dali siya lugod, alang sakim, king kapagnasan. Itiadon mi, kapamlatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing liturhiya ning amano. Pamasangibot, kilibruding, dapat daring apostol. Yi Pablo, migsalitaya karimangatwa ning iglesia ning Efeso. Ngana, ingatan niyo sa ingkaya kayong sarili, at ing kabilugan akawan, abinili ning Espiritu Santo, kingkaya kong kapanibalan. Pastulan niya sa ing iglesia ning Diyos. Apemunuhan na, kik mismong daya ning anak na. Balo ko, king kalako ko, di mga bangis aasong gubat, datang la, busal yu, atera patawaran, di takmuman, ingkawan. Agyang kareng kayabe yu mismo, atin busal yu, ang magsalitang kalaraman, barong atake, king kamalyan, ding kapatad. Uliniti, mingat kayo, at tandanan nyo, nung makananong king Aldo at Bengi, kilubding atlong banwa, era ko selanan tiro. Hanggang king pekatakanan king luwa, ing balang metong at metong kya kayo. At ngeni, panibalara kayo king kalingapan ng Diyos at king amano ng magdalang grasya. At inyang kayo pa yan, mitalakad kya kayo at magkalub king kanwanan na asasadyana para karing kayang sablang pinili. Kapilan man, ala kong pigimbutan king kya kong pilak, ginto o malan. Ikayo mismo, baluyo, nung makanano kong ginamit, ding gamat kong deni, kim pamagobra, bang panintunan ko, ing kabyayan a kailangan ko, at kailangan daring kasaop ko. Depatan ko, ing makanyan, bakong ipakit kaya kayo, nung makanano tang sukat pigisanan, ing kaya katamong sarili, bansaw panla, ring may na. Kabang gaganakantala, ring amanong sinabi na ning Ginong Jesus mismo, lalong ating kanwanan, king pamamye, kaya sa aking pamananggap. Kaya rin salitang Pablo, siniklod yang kayabero at menalangin. Kikyaklangan, kinauldet penuma, kabang mamanon niya karelo. Penandamandan lalo itang sinabi na, king era ni akit pasibayo. Kay bat, inantabayanan de ang gaking barko, asekyan na. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Indalit apakibat tamo po. Ikayong sablang kayarian, in Diyos, kaya kayo yang dalitanan.
Ikayong sablang kayarian, in Diyos, kaya kayo yang dalitanan. Kaya kang ipabol, O Diyos, ingke kang kayo pa yan. Ingupaya mo, O Diyos, apepakit mo, king panahon amilabos. Iba't king Jerusalem, akya kang templo, nung nudingari, kaya kang darawon lang regalo. Ikayong sablang kayarian, in Diyos, kaya kayo yang dalitanan. Ikayong sablang kayarian, in Diyos, kaya kayo yung dalitanan. Inginong dalitanan niyang kapuryan, inginong maglakbe king banwa, ing banwang milwalo at tuwa. O yan, kaya kayo yung pakiramdaman, uli magsalita yung masikan, ing kayo pa yan ng Diyos, kaya kayong ipasyag. Ikayong sablang kayarian, in Diyos, kaya kayo yang dalitanan. Yo, ing magari, king bansang Israel, at kayang upaya, king banwa. Kaya kayong akit, karin kitang santuaryo ng tuknangan. Ing Diyos, tunay ang pagmulalan. Karin kayang memalen, yang babye upaya at sikanan. In Diyos, kaya katamo yang purian. Ikayong sablang kayarian, in Diyos, kaya kayo yang dalitanan. Talakad tamo po ban panangalan, in mayap abalita. Alleluia. 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 Itubod kaya kayo ing espiritu ning katutuan, nga na ning Ginoo. Tayra na kayo, papunta, king kabilugan, akatutuan. Alleluia. 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 Ing Ginoo manatili kaya kayo nga At kaya ka antimorin. pamamasa king may pabalita agpangkang sanwan. Ligaya kaya ka, o Ginoo. Tinalangaya banway Jesus at ngana ikpang banal ingatan mo la king kapamalatan ning upaya ning lagyo mo. Lagyong binye mo kanako ban maging metong lamo. Anti mo ikata metong katamo. Kabang kaya bera ka, ingatan ko la kapamilatan ng upaya ng lagyo mo. Ing lagyo mong binye kanako. Ingatan ko ing metong man karela, elang mabating. Subali mo king metong akusang loob, migpabating, bang matupad ing kautusan. Dapat ngeni papuntanda ka at dating bage, sabyan ko la, kabang antiku king yato, balang makatmuan lubos, akan akong tula. Binye ko karela, ingamano mo, at pikasaman da ko ing yato, pulong era para eko para king yato. Antimo ako, eko para king yato. Eko adwan keka ilako mula king yato nunelinisan at ilisya mula king marawak. Nung makananong ako, eko para king yato. Makayan la naman, ela para king yato. Gawan mo lang keka king kapamilataning katutuan. Katutuan ing amano mo. Nung makananong ing tinubod keti king yato, makanyan mo naman tutubot king yato. At king uli na babiye ko keka, ingka akong sarili, banilaman, tunay lang maging keka. Kapatat, ing mayap abalita ning kekatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, o Kristo.
In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. that they may be one. John 17:11, our gospel. We assume that we have unity in the family, among brothers and sisters, in our church, among associations, among offices and organizations, communities, churches, even among friends and siblings. But we know this unity is always threatened. Kahit nagkakaisa tayo, pamilya, magkakapatid, sa isang organisasyon, sa opisina, sa negosyo, tayo sa barangay natin, sa parokya, ang ating pagkakaisa is very fragile. It is always threatened. Jesus knew this very well, that his disciples' unity would face serious threats if he will leave them and he goes alone and he goes to heaven. Kaya nga po, in our gospel, a very long part of the Gospel of John is called Jesus praying for unity. Mismong si Jesus nananalangin para sa pagkakaisa ng kanyang mga disipulo. Because anything, anytime, this unity can be triggered even with good projects and even with religious activities. Kahit na maganda yung proyekto, kahit na reliyoso ang ating ginagawa, kahit tumutulong tayo sa kapwa, kahit maganda ang intensyon natin, pwedeng dahilan nito, tayo ay magkakaroon ng hidwaan. Marami akong kilalang mga asosasyon, religious, and yet they are divided. Nung nasa Amerika, kumisan kinukwento ng mga taga-Amerika, yung mga association ng mga Pilipino, Association of Sapang Bato Residents of California. Ayan. Tapos, kumisan, asosasyon na yan, ha? Tapos, may project sila, tutulong sa baryo, tutulong sa simbahan, may scholarship, may party. Suddenly, magkakaroon ng division. Magkakaroon ng dalawa. Limbawa lang to, example lang. Magkakaroon ng Sapang Bato Purok Dos Association of California. Parang lumiliit ng lumiliit. It happens that we are always divided. Napansin nyo dito sa Pilipinas, meron tayong pinag-uusapan sa teritoryo sa dagat. Hindi naman po ako para sa China, siyempre. Pero napansin ng China, they are very determined and they have unity in their own statements. Tayo naman mga Pilipino, tayong Pilipino, sa mga leaders pa lang, nagdidiba-debate na tayo. At kung minsan hindi natutuloy yung debate. That among ourselves, in leadership, we are already divided. Di ba may kasabihan, a fish rots from the head. Nabubulok ang isda, umpisa sa kanyang ulo. Kaya nga, napakahalaga that we have unity, not only in the body, but more so in our leadership. And Jesus knew very well that the disciples will become the foundations of our church. Ang mga apostoles, hindi lang sila simpleng Kristiyano, silang maging leader, pundasyon ng ating simbahan. And if they are not divided, one or two will not stand, it will collapse. Parang yung ating simbahan, marami siyang poste. Kung isa o dalawa sa mga poste dito aalis, baka nagka-earthquake pa lang last week, baka magigiba kagad ang ating simbahan. Do you remember the old story of the Tower of Babel in Genesis chapter 11, 1-9? Maganda yung intensyon nila. They are creating a Tower of Babel that would reach out to heaven. Okay yung plano, di ba? Gumawa tayo ng project, papuntang langit. Kaya lang, the project itself became the source of their disunity, became a source of their own quarrels and tension. They do not understand anymore. They do not have one language. Hindi na sila nakakaintindihan.
dahil sa laki ng kanilang proyekto. Pwede ho bang mangyari ito sa atin? Kuminsan pare-pareho tayong tumutulong, magandang intention, sa pamilya ganyan din. Pero kuminsan, there is something and sometimes that would always threaten our unity. Jesus appearing to them at Easter Sunday and the stories after Easter, ang tawag po dito, post-resurrection narratives. Yung mga kwento pagkatapos na si Kristo ay muling nabuhay. Most of them are about uniting them, reaching out to Peter, forgiving Peter, helping them to overcome their fear, facing the doubt of Thomas, and different issues that they should be one before Jesus will leave them. Kung ako po magulang, kung kayo po magulang, sana kung meron kayong iiwanan sa mga anak ninyo, hindi lang yung may pinag-aralan sila, o mayaman sila, o matagumpay. Sana bago nyo iwanan ng mga anak nyo, siguraduhin nyo nagmamahalan sila at magkakaisa. That Jesus made sure before He left them, they were able to overcome their fear, their doubt, their tension, and their self-doubt. Sabi nga, kumisan nagkakaroon ng disunity o nagkakaroon ng hidwaan because we do not see it the same way. Sabi nung nabasa ko, I am not broken. I am hurting. Not po yan, Dinor. I am not broken. I am hurting. Please do not fix me. I do not need fixing. I need healing. Kasi mayroong tendency when you are righteous, aayusin kita. I will fix you. I will fix the problem of my family. Hindi naman po kasi makina yung pamilya eh. Hindi naman jeepney yung bahay o yung pamilya, simbahan. I will fix our relationship. Do not use the word fix or broken. Maybe we can say hurting, in pain. And we could say healing and giving time. In that way, indeed, if you are a real parent, a real leader, a real parish priest, a leader unites, and a leader reaches out. Hindi lang yung leader na maraming proyekto, kamukha ng Tower of David, Tower of Babel. Pagkatapos yung mga parokyano niya, hindi naman magkakaisa. Maraming napagawa, pero hindi na nagkakaintindihan. Pwedeng yumaman kayo bilang pamilya, maraming kanyang lupa, pero naging dahilan ng hindi pagkakaunawaan ng mga magkakapatid at pamilya. Minsan po, there is this story about an old active church leader. Suddenly, the church leader stopped serving and attending church activities. Bigla na lang siyang hindi dumating sa simbahan. Dati napaka-active niya at leader pa siya. After he was stopped attending church activities, the parish priest sensed the old leader must be hurt by something that happened in the parish processes. Baka nasaktan itong kasama nila. Parang nagtatampo kasi hindi na nakikita, hindi na nagpapakita, hindi na nagsisimba. The priest visited the home of the old church leader. The priest knocked and he was ushered in the house and he was given a seat. They were sitting before a fireplace. They did not talk. Hindi man sila nag-usap. No word was spoken. The old leader took a piece of burning wood and pulled it out from the fireplace. Kumuha siya sa mga kahoy doon, dinabas niya doon sa apoy. Of course, after a while, the separated wood slowly loses its fire and the fire was burning out.
Di ba pag tinanggal mo ang isang kahoy dun sa may fireplace, mamamatay yung apoy. Without saying a word, the priest stood up and picked up the separated wood with his hand and gently placed it back to the fireplace. Kinuha niyo yung kahoy, binalik niya doon sa fireplace. The wood, together with the other burning woods, was back in the fireplace, giving warmth and light to the house. Silence continued as they enjoyed being warmed by the fireplace. After a while, the parish priest left and went back to the church. The next day, the old leader was back to the community, attending joining services and joyfully worshiping. Kuminsan, may mga taong nagtatampo, nagagalit, nasasaktan. Huwag niyo silang husgahan. Huwag nang pag-usapan kung ano man yon. Reach out. Always say that we are one. Isa lang ang ating Diyos. Kung ano man yung ating pinagkakaiba, we can get over it. Jesus knew that the Holy Spirit would fall upon them and move them to band together as a church. And He also knew that His disciples, in spite of their disputes and differences, would occasionally break them down, and yet Jesus knew clearly that they are always united in His name. Mayroon po akong chismis Alam niyo pa sa simbahan natin, si San Pedro at saka si San Pablo, hindi sila nagkakaintindihan nung una. Because Peter, in his strategy in reaching out to the mission, Peter was conservative. He only wanted to reach out to the Jewish community around Jerusalem and Israel. But Paul, an outsider who never met Jesus, was very aggressive and so bold to reach out to the Gentiles beyond Israel. Yung isa, centrifugal, yung isa, centripetal. Yung isa, papasok, gusto niya, tay-tay na lang dito. Si Pablo naman, gusto niya, reach out even to the uncircumcised, to the Gentiles, to those outside the realms of our immediate mission. Kaya nga yung June 29, it's not only the feast of Peter, it is the feast of Peter and Paul. A sign of unity. Kahit hindi pareho, kahit hindi magkakaintindihan yung approach, it was the Spirit of God, their faith in Jesus, that united them. Kung minsan kasi hindi tayo pare-pareho ng ugali. Peter was old and John was young. Matthew was educated and intelligent. He was an official tax collector. Philip, he was a Greek in his background. Andrew was originally the disciple of John the Baptist. James the Great was the brother of John, son of Zebedee. He was called son of the thunder because of his very high temperament. Mainitin yung ulo. While Nathaniel or Bartholomew was skeptical when he met Jesus and was introduced to him by Philip. Sabi pa nga ni Nathaniel, "Is there anything good coming from Nazareth?" Mababa ang tingin niya kay Jesus. Thomas was doubtful and was hard to convince. James the Lesser was obscure and quiet. Simon the Zealot was a rebel against the Romans. Saint Jude Thaddeus is characterized as a tender-hearted person, gentle, who displayed a childlike humility, who was also a lookalike of Jesus. Si Judas Tadeo, kamukha niya si Jesus. And Judas Iscariot, the treasurer, is the one who betrayed Jesus and the rest of them. Hindi pare-pareho kanilang ugali. Hindi pare-pareho kanilang pinanggalingan. Parang tinitignan mo parate, the 12 disciples, para bang united? No, they are very different like you and me. Parang yung magkakapatid, hindi magkakapareho.
but we know they have something in common. They are all bound together to desire to follow Jesus. Despite of their differences in their professions and background, different approaches to life, and their different temperaments, they stay together because of their love for the Lord and their love for one another. Not to mention, they have Jesus teaching them and helping them to rise above the differences, and who would always be their source of unity. How can we advance the cause of healing and unity in the body of the Church of Christ? By making Jesus' prayer our own prayer. Sana yung panalangin ni Jesus ang maging panalangin natin, that they may be one. Pag nagdarasal po tayo, isama na natin ang ating panalangin sa pagkakaisa. Let's make the church into the hearts of today's by praying for one another, even those who are very different from us. May we pursue unity in our diversity. As we respect our differences, let us proclaim our shared love for Jesus and faith. Let us pray and work for unity. For we are indeed one Catholic Apostolic Church. Father, pour out your Spirit in us and make us one. May God bless us all, the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Talakad tama po. Kapatat kang Kristo, manalangin tamong king pa at yubanwa, amitubot kay ang anak Jesus, akay katamong ari at mata sa saserdote. Kimbalang panalangin nga tapong magibat, o matas a saserdote, pakiramdaman mo, ing panalangin mi. O matos a sacerdote, pakiramdaman mo'y panalangin mi. Para king iglesia ng Diyos, para lanes saning Diyos kaya, ing kalam ning banalay Espiritu, ipanalangin taking Ginoo. O mata sa saserdote, pakiramdaman mo, ing panalangin mi. Para ka rin sablang opisyal ng gobyerno, para lanes sa nakarela ng Ginoong Jesus, ing Espiritu ng hustisya at katutuan, ipanalangin taking Ginoo. O mata sa saserdote, pakiramdaman mo, ing panalangin mi. Para ka rin sasamba king tunay Diyos, pisan metong ano sana ng Espiritu, king lugod at pamikakapatad, ipanalangin taking Ginoo. O mata sa saserdote, pakiramdaman mo, ing panalangin mi. Para ka rin kaladwa, king purgatorio, kapamilatanganing kayang pamaytas, taryano sana Kristo, king ligaya ng banwa, ipanalangin taking Ginoo. O mata saserdote, pakiramdaman mo, ring panalangin mi. Ngini po at wan tamong sarili tang kapagnasan. Oy pami at yubanwa, balo mo bilang pinili ning kayabe, manggaman kapilanman. Amen. Ding lagyumon king sablang panalangin, mayakit sana ing libro ading biye. Iti adwan mi kapamlatanang Kristong ginumi. Amen. Ing liturhiya ning Eucharistia. Tanggapan mo, Ginoo, ay nayapang mikekat hinape at alak mialilan, yang pamikekat. Tanggapan mo, Ginoo,
Talakad tamo po. Manalangin kayo, kapatad, bandating kaya katang daon, matanggap larapan ng Diyos, igpang mayupayang tuto. Tanggapan niya saning ginuy, tindaong karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ng kayang lagyo, king kakatam ka sa plala, at ning mabilog ng Santa Iglesia. O igpaming miglalang, tanggapan may itingain yampang mi, king utos mo, mananasanang dating banal na misteryo, aking kapamilatanda, sambanda ka, at idalada kesan, aking kaligtasan mo, king kayang kapayapan, karing puso mi. Itiadwan mi kapamlatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili kay kayungan, At kaya ka antimorin, yat nayo reng puso yo. makayat nanong king Ginoo. Pasalamatan tayo in Diyos, aginuta mo. Iti karapat dapat at matuloy. Tunepin karapat dapat at matuliting pasalamatan da kang parati at numan ka rin o igpa, Diyos singalanganggat lubos mayupaya, kapamlatan ng Kristong ginumi. King mibangon mong katawan, malino ang pepapakit mo kaya kami, ing sarili mong alagad, ating akit da kasanang miyukiat king banwa, banking kayang pakalulu, makalukluk king danay ng wanan. Akairap miya sana, ing kaya kaming pangataw, king kaya kang pangadyos. Ulinita, kang beding sa blangkoro, ring angel ka rin banwa, daralit ming kaya kang ligaya, lain makyabe, king alang tuknang dang pamamaya kapurian kaya ka, at ngamingan kakanta. Banal, banal, banal ka o Ginoo, Diyos mayupaya. Mipnuin mo ating labwat king hekang ligaya. Hosana, Hosana, king kakatas, katasan. Wanya'y daratang, kilagyo ning Ginoo. Hosana, Hosana, king kakatas, katasan. Tunay kapin banal o igpa, igang panibatan sa blang kabanalan, ulinita pagparalampume, pabanalan mo sana natin ngayon king Espiritu mo, ban para kaya kami malyar lang katawan at daya ng ginuming Kristo. Baya mi daw ang kusang lupking pamaylasan at kamatayan, king waning tinapit pepa salamat sa kaya ka, piraso na at binyene ka rin kayan disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye, iti kanakong katawan, ami daon para kay kayungan. Makanyan mo naman kay ba't ngapunan king waning kalis. Pasibayong pasalamat kaya ka. Binyaning kalis ka rin kayan disipulos nga na tanggapan niya iti ikongan minumko kaniti. Iting kalis ting anakong daya. Ing daya nimbay talang hanggang ti panamibubu para kay kayo at para ka rin sa blang tao. Ban kanita mi patawaran na rin kasalanan. Dapta niyo ite bilang kapigaganakan kanako. Pasyag tayo po yung misteryo ni Kasalpantayanan. Inuking kekang krusat, pamanyog bibig, kinapos mo kami. Ika'y talapagligtas, ika'y talapagligtas, ika'y talapagligtas niyato. Inyang eni gaganakan mi o igpa ang kamatayan, pamanyubli ng mebye ng anak mo. Daraon me kaya ka yung tinapin ng biyat karis yung karigtasan. Lain ming pasalamatan kaya ka, pepalyaren mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo, ikamin sanang misulusulo king kataon at daya ng Kristo, tipuna na kami ating metong ning banal Espiritu. Ganakan me o igpa, Santa Iglesia mong mahalaganap king meto yato, ban mi ganap king lugod, kabe ng Francisco kay kaming Santo Papa, Florentino kay kaming Arsobispo, ding sablang pari, ading hanggang malugod na susuyo, magobro, sasaw,
para king kaya kaming parokya, kaya king Banal na Cruz. Ganakan mula naman din kapatad ming pepaynawan at maninayang subling miye, ading sablang mayangong abye. Tanggapan mo sana king maligayang mong harapan, pakaluluwad mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit kimbiye alanganga. Ban kaya benang Maria, Birhen indo nin Diyos, San Jose kayang esposo, ding sablang apostol at santo, at inupat king malmong kaburian king kaya kabaning panahon, purihan dakat paligayan, kapamalataan ng Yesu Kristo, kaya kanganak. King kapamalataan ng Kristo, kambenat kaya, kigpang mayupayang tutu, kagum ning Banal Espiritu, pupurihan dakat parangalan, manggaman king alanganga. Amen. Antimong metong a pamilya, king lugod, at pamisasan metong nausta mo, king amanong tiro ng Yesus. Kami at yubanwa, misang manyilagyo mo, datang ke kami, ing kayarian mo, mi pamit panyilob mo, ketiking yato at king banwa, mi pamit panyilob mo, ing kakanan mi, king Aldo, ibigay mo ke kami, ibigay mo ke kami, king Aldo ngeni, at ipatawad mo ke kami, ding salami ke ka, ating pamamatawad ni, taring mi kasala ke kami, emu ke ipay, sa bulking tukso, nune ikabos king maro. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, bat king kasaupan ning kaya kang pakalulo, parati kay mikabos king kasalanan, minigtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristo, kaya kaming talapangabos. Uling kaya kang kayarian, kayo payan, at iligaya, manggaman, kingalanangga. O ginubing Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostoles, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. Emo sa babaligdan ni kaya aming kasalanan, nung nelawan mo ikasalpantayanan ni kaya ka Santa Iglesia, at pamayapan may ang pangbilugan, nagpangking kaya kang kaburian, ikang mabibi at magari, manggaman, kingalanganga. Amen. Ing metong katanda ning kapayapan, o ing metong katanda ning pamisan metong, iapin niya yung kapayapan. Makanyan mo naman po atang mapayapa, ating pamisan metong, at po ating pamisan metong, ating tunay kapayapan. Iting panalangin ng Kristo kay katamo, iting kay katang idake, kimbalang metong. Kapayapan po kayo nga. Kapayapan po kayo nga. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yato, ibigyan mo kaya kaming kapayapan. Nyo yung kordero ng Diyos, nyo Jesus, sa milalakoking kasalanan ng yato, nuwan na rin mayaw si ngapunan na ning kordero. Gino, ek matangpang tanggap kaya ka, dapat iagkas miyang amano mo, kumayap na ako. Dapat ng espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, kingatyo ka king kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ka may king sablang bagye, at pag nasangkwing tanggapan da ka, dapat pauli na ningening penandit, era katanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko,
Kakaulanda ka, balamuari at tsuka ka rin. At pakisan metong keng lubusan, sarili ko keka. Emo sana pa yung tulot, kapilan man, imikawani ko keka. Amen. Salamat, Ginoo, salamat. Salamat, kilugod mo at lingap. Salamat, king pakaman mo't pamaglingap. Salamat po, salamat po. Para kimbe apikalob mo ke kami. Pamangan mi aldo babiye mungan. Tuknangan mi malan mi nanumaning kailangan mi. Salamat po, Ginoo, salamat po. Salamat, Ginoo, salamat. Salamat, kilugod mo at lingap. Salamat, king pakaman mo't pamaglingap. Salamat po, salamat po. Orasyo Imperata. O mapamakalulong po mapagmalasakit ay pami, lalapit kami kaya kaniting pasipit a pamangailangan mi. Aduan mi kaya ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdalang dakala kasakitan kaya kami, at may kamate ka rin dakala tao. Aduan mi ngeni kaya ing baligdan mo kaming mit mong lugod. Yet chat me kaya kami ing mapamakalulong mong gamat. Ing takot miking sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, pasulungan mo, ing masabal miking metong at metong. Ipanalangin milaring mamuntukan king balen, pambansa, lokal, para king kakayap daring may malen. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupusnay ting pandemya king bansami. Ipanalangin milaring doktor, narsis, ang ponding sablang lilingap karing misalunan. Ban makasuyo lang karing masakit, kambening beluan at masabal. Pagkalaman mo lang kalausan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo, king karilang pamagtagulaling, king sarida, king pamaglingap karing masakit, at mula paboran miyawa, kaniti sakit. Ipanalangin mi retang miyawa, kumaya plasan ng malalagwa, ingatan mo la retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alang hanggang kapainawan, detang hanggang miyango abiye. Pagkalam mo kaya kami ing grasya, kareting masakit na panahon, ban magobra kaming miyabi-yabi, para kayong kakayap daring sabla, at baka saop kami, karetang mangailangan na pakakalulo. Mananasa ng paulining masabal at pamagmanasakit mi, para king metong at metong, mikabyus kaming alang kasasagkulan, kaniting krisis, layon tarian mo kaming makapagbayulog at king kabanalan. Itiadon mi, kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Lalam na ning kayupayan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na indo ning Diyos, mo sana pasiwiling aklis mi keka, king kakulangan mi, nunebagkus, ikabos mo kami, king sablang pamanganib, o maligaya at kanwanan a Birhen. Birhen de los Remedios, Indo ning Kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calonsod. Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo po. Talakad tamo po. Oy paming malugod, manano sana king pamagsulumi, kaniting Eukaristiya,
pasulungan na imbiye mo kay kami. Linisan mo kay sana karing kaya kaming kasalanan at gawan mo kayang lalong karapat dapat kaniting banal a sakramento ning pamisan metong. Itiadon mi ikapamilata ng Kristong ginuming. Amen. Ing Ginoo manatiliya sana kay kayungan. At kaya ka antemore. At bendisyonan ako ning Diyos, bendisyonan ako ning kaya kayong pamilya at kaluguran. Kilagyo ning igpa, poning anak, poning banal na Espiritu. Amen. Ing kaya katang misa, midawne. Umeta sanang manigobra para king pamisan metong tamo, kalupaning panalangin ng Yesus. Salamat, King Diyos. Itamuhin Kayang balayan, ikaw man kayang mapastulan, makatipon